Pamirsa, penerbangan internasional saking miwah nuju Bali sampun kebungkah dauk tanggal 14 Oktober sani sampun lintang. Nanging kantos makin durung wenten kunjungan internasional nuju Bali. Open border ketureksain wantah pina kewacana yening nenten kesokong kewijakan saking pemerintah pusat. Ketua Asita Bali Putu Winastra muatang pamikam kamalih ring pamungkahan internasional. Dani nureksain wenten tetiga pahan patut kaselehin, sani ngawinang durung wenten pengerahu wisatawan ke Bali. Katlatarang indik prasarat kedatangan Mang Dani Wisman Presiden melancaran wantah nganggen visa kunjungan. Indeks nyane inggih punika B211A anutin Permenkumham 34. Visa kunjungan sida kaanggen wisata yening kapolihang ngelintangin sponsor. Sponsor inucap taler patut memperkanti sarang imigrasi mangda presiden molihang visa inucap. Nanging kauningin mewah yening krama jagi ngeruruh sponsor lianan punika prebieu sani kabuatang taler kekantenang mal. Daning wadarang selah pemargi sani presiden kelaksanayang inggih punika Mang Dani anut ring kategori panegara sani mungguh ring daftar panegara sani presiden ngeranjing ke Indonesia. Pemerintah sepatutnya nih sampun presiden kelaksanayang spesifikasi negara-negara risiko rendah, menengah, miwah tinggi. Yening negara risiko rendah sida molihang visa on arrival. Raris negara berisiko menengah patut kejangkepin sponsor. Pikobat lianan inggih punika ngenenin karantina tigang rahina ring kamar. Anut ring psikologis, kawijakan puniki nenten ngician rasa degdeg majeng wisatawan. Asa punika taler majeng calon wisman sadurung melancaran patut medue hasil negatif swab PCR antuk tigang rahina tur vaksin dosis jangkep. Sesampun rauh ring panegara tujuan ipun kepatutan laksanayang malih swab PCR. Yening samian ugar-ugar inucap kelaksanayang manut Dani indik karantina tiganggala nenten dahat kabuatang. Punika mawinan Dani mepengabdi majeng pemerintah Mang Dani ngandegang galah karantina inucap yening prasarat tiosan sampun jangkep. Pikobat lianan sani ketampenin kantos mangkin durung wenten direct flight saking Eropa nuju Bali. Sangkaning airlines nureksain melarapan transit sida ngician pawawahan penumpang ring panegara transit tur pemargin perjalanan sida efisien. Ring galah pungkuran Dani mepengabdi penerbangan ke Bali presiden singgah ring siongolas panegara sani kedadosang ranjing Bali. Sesampun pamungkahan internasional memargi kanton wenten pikobat sani kearepin. Nanging manut Dani selami sang sani wenang medalang kewijakan anggen nampenin pikobat inucap panglimbakan pariwisata Bali presiden digelis kepanggih. Dani percaya pacang wenten kunjungan Wisman yening visa VOE miwah karantina kai calang santukan turis Eropa sampun meled pisan melancaran kedua negara rumasuk ke Bali. Citamaya Bali Pos Nguningayang.